салом алейкум бародарои азиз. Чӣ хеле ки диден я пара борнабор кардам, тамошо кардем. Ана ҳозир мо қарор дорем ба хонаи ҳами апа. Ина бародарои ҳами ҷа ҳозир ман мегӯмтум чанд ҳазор сомон ҷамъ шид. Ана хай чанд хай боша ҳазор бор шукр ки ҳами одамое ки мо навор мекунем, шумо бетараф нестен. Ман ҳамаи шумо аз замин то осмон миннатдорам бародарҷоно. Ана кадоме ки канали мо да обуна шидагӣ нестен, дроем подписатсия кунед каналда. Иншоалло чӣ видеое ки мо мепартоем, ҳол видеои хубаи пеша бародаро, ғайри видеои тарбия, чи видеое ки мисол мо хайриявӣ мекунем, бо филмҳои тарбиявӣ мекунем. Таксиёра мерем ку бепул мебарам, ошхонаода медурем ку бепул метавонем бихӯрем. ҳол мо наворо бисёр мекунем, пешравӣ бо ай пеша. Иншоалло кадоме подписатсия накардаен, обязательно бидурен каналда обуна шавен бародаро. Кадомед ки лайк намондаен, лайктона бимонен. баъзе одам ҳар як навори мо да лайк мемонад, шояд ки ай хотираш мебирояд. ана лайка бимонен бародаро, давомша тамошо кунен. ҳозир мегӯем ҳаминҷа япада чанд қа сум ҷамъ шидагиай. хоб пешаи сума гуфтан аввал ку ҳами апа фикршона биган ва иншоалло ки мегӯем чанд қа сум ҷамъ шидагиай. ку апа ҳами одамое ки хайр кардан. ва як чиза бигӯм бародаро ки и апара мо рафтем ҳозир сумша снимат кемина. карташа ман маҳкам накардам бародаро. бигем карташ маҳкам нокардай, кадомед ки бо чанд қадаре метонен медонен ки хайр кардан. бигем то қадар рамазону иди қурбон нестай, ҳамаи вақт дарвозаи хайр ҳуяй, ҳаматон медонен ки шодай кадом вақти мехоҳем хайртона кунем бародаро. картаи апара ман маҳкам накардам, пешакӣ бигӯмтон фақат маблаға гирифтем ки ачодучот шумо да биспорем чанд қа шидагиай. карташ маҳкам кардагӣ неста, кадоми чанд қа метонем бо далши метонем кӯмак кунем. апа ҳамин нафарое ки ҳамин қадар сума шумо да хайр кардан, ё ин ки навора нав тамошо доран бо хайр мекунанд, одамое ки бад хайр мекунанд асон, ҳамёда чӣ гуфтанӣ? салому алейкум бародарҷонои ман. бахшиш 2 дақиқа вақтона мегирам бародарҷоно. ана я акамон дар Туркия қарор дорам. ман 2 сол қатъи ҳами ака кор кардагиам. и акара ман мешиносам. и ака ҳами Туркия тамоми чиз фарқ надора, либосай, хӯрокай, даже аппаратое ки барои шикатур кардан шикатурчик меган аппаратҳо ҳастай, ҳами чизорам тамоми намуди таҷҳизот, либосай, хӯрокай, тамоми чиза ба Тоҷикистон, Россия, Қазоқистон, кадом давлати набоша ай Туркия доставка мекунад. и ака дар Туркия қарор дорад. ӯз ман WhatsApp, Telegram, канали YouTube ҳамаи чизша мемонам. илтимос бародаро бидурен каналша як дастгирӣ кунен, обуна шавен дар каналаш. ай дар комментарияш ай номи бобоҷон салом бирасонем бародарҷоно. давом видеора тамошо кунем. дар паноҳи Аллоҳ. ассалому алейкум бародарои ғариб. худованд ҳам қапеш худованд меҳрибон дуо мекунам ки ман ҳами қапеш парвардигор дуо кардам ки худованд аввал шуморо дар шаҳри ғарибӣ нигаҳбон боша ва ба ҳамаи муроду мақсадоту бирасонад. парвардигор ба сари баланд ба ҳами Тоҷикистон ва пеши зану фарзандтону падару модартон биёед. худованди меҳрибон ҳами фикри ятимои мара карден. сар даҳани мисоли босои бачаҳои ма тоза шидан, ҳалол шидан, пӯшондан, шикамшон алҳамдулиллоҳ ки сер шид. худора шукр. худованд хайри кардагӣ ҳар яктаи шуморо ба даргоҳаш қабул бигардона. парвардигори меҳрибон баракатона аю қазоид кунад, ба ҳамаи муроду мақсад бирасонатон. ман ҳамаи шумо миннатдорам. худованди меҳрибон дар куҷое бошед нигаҳбонту боша. парвардигори меҳрибон инами бародармонам. худованд падару модарша раҳмат кунад ки ба мо кӯмак мекунад. ман 6 сол мешавам мисол зиндагӣ дорам. зиндагӣ мара ҳеҷ ка намедонид фарзи худованд. ҳамин бародар сабаб шида омад, мисол ҳамин навор кард. шумо ҳамату аҳволи мара дидем. худованд ҳамира дар ҳар куҷое боша нигаҳбон боша, баракат чанаи қазоид кунад. худованди меҳрибон шуморо ай қадар бисёртар бития ки ҳамиди ятими мара нигаҳ карен. худованди меҳрибон шуморо фикри шуморо кунад. хоб бародарои ина чӣ хел диден. ина иншоалло ки ина ҷиянаку ҳами бигем соҳиби суму шидан. иншоалло ки бо меран як сар формашон мекунад, бо ягон продукта мехаран меёран. ана баъд апа ягон кас шуморо занг мезад. ин ҳами қайкинавора партуфтам як чанд рӯз шид, қариби як ҳафта шид. ягон кас зангтон мезад, ё ин ки ягон чиз ба хонатона продукта ягон чиз овард наёвард, ягон кас сӯрохтон кардак. ин шаҳр душанбе чӣ хел медонем бародаро, 1 миллион қариб 200 чанд ҳазор аҳолӣ дора. бигем 1 миллиону 300 ҳазор вори аҳолӣ дора. находай байни ҳамин қадар мисол як кас
ҳами апара як бор суроғ накунад. коз мефаҳмем ягон кас омад наомад иншоалло ози ҳамаша мефаҳмем. Ягон кас шуморо суроғ кардак мисол чи ба телефона ё ки ай пешай хабар додем. ҳамаи бародаро занг задан, аҳволи ма пурсон шидан ки мақсад чӣ аҳвол доштаи мо ҳамаша фаҳмидем. ҳамин шаҳри Душанбе як бародар мара занг зад ба пеша рафтам, мисол хайр кардагиша дар дастам дод кардам. мисол баеш дар раҳи дур будам, ҳамаш занг задан пурсон шидан. худованд ҳамаша нигаҳбон боша парвардигор. ҳамаш занг задан, аҳволпурсӣ кардан, ай ҳоли дили ма бохабар шидан ҳама. хуб бародаро, хелае ки баъзе одам гарчанде агар хайрам карда натона, не ки бигем ҳеч не як занг мезана айҳошон мепурса, ҳамишам худаш як хайрай, кори хайрай. Хайр то қавл нест ки тина сума бигири дар як кас битӣ. хайр уай ки та як одами касалӣ, як одами фақир бигем камбағал хабардор мешавад, ҳамишам худаш як хайрай бародарҷоно. ман ҳами ҳар як одамеро ки навор мекунам, бисёртар рости гап муҳоҷиро занг мезанам ки апаҷон чӣ ҳол дорин, зиндагитон гуфта мепурса рости гап. баъд ҳаст баъзе наворода ки нафарое аст ки ба хонара меоя мебина ҳол шабо ягон продукта мегира меоя хабар мегира. хеле нафарошам ҳастай. хай кадомит ки чанд қадари тонистен ҳами комментарияи хуб нависонданашам худаш як кори некай бародарҷоно. чемта аю ки апаву хоҳару падару модари мара ҳақорат мекунӣ, хубашам амура ё и апара як ҳақорат мекунӣ, намешава як комменти хуб нависонӣ бо гуфти гапо ки ҳамишам як кори хайрай. و یک برادر خداوند او راضی باشه پروردگار یا 3-4 بار شی دو بگه شی ویدیو ویزو مثال و پسری من قطعی صحبت میکنه نشاتی مکتبش پرسان میشوه چی میخواهی مقصد این میگه مزل ایلوگی همش آساسته میگه من خودم طوری کرده استم به گردن گیرید ای روزی دوشنبه خدا خواهد انشالله الرحمن من مثال درسی بچه من ایلوگیش سر بکنم در شهر غریبی بده. خداوند او راضی باشه، خداوند نگهبانش باشه، پروردگار مهربان. ماشاءالله. دیدی خیلی نفرا هم هست برادرها که مقصد میبینن همین جیانا را نگه که کی میدونه بعد 15-20 سال هم یا چه خیلی آدم مثال الله خیم خدا که بتاشون نه که آدمای هست اول در کمبغل هم نه که الله که میتاش آینده بو هم بوی میشه بو یک کسی گر احتیاجمند دستش میگیره انشاءالله کدام باشه و برادری که همین چیزا را به کلا گرفته در هر کجای هست الله نگهبانش باشه. میگم که خودمون در بین خودمون در خیلی نفرها هست انشاءالله که دستگیری میکنن خیلی خوندن شه زال رفتن شه این اگر به کلا گرفته باشه انشاءالله بروه زالش بده زال ایلوگی بروه برای آینده خودش میشوه. همین همه کوششای همین اپا برای همین دو فرزند شد خودش در لوبوی گفتی گپا جوش میوه که شوش روز کنه نه که در فکری همین دو فرزند دار ایرا خودتون همتون میدونید که مادر همه وقت فکر هم بگیم فرزند چه میکنه خودش گیشنه میسته خودش به لباس میسته فقط در فکری فرزند دار همتون میدونید همین قمینت همین اپا به خاطر همین دو فرزند دار. انا برادرو بازی کوی اپا زینا دعا میتا کدومی خیر کردن یا که خیر میکنن بازی دعای نگ میتا بعد انشالله که مبلغ میگم که چند هزار سومان جمع شده گه برادر جونا. خداوند مهربان هم میگم که برادرها پروردگار مهربان در کجای باشه اول آخر خدا نگهبان تو باشه ای بلاهای زمین و آسمان نگهبان تو باشه. خداوند برکت و نیو خزایت کنه خیری که در حق یتیمای ما کره خداوند مهربان هزار پاداش به شما بگردونه و در هر کجای باشه نگهبان باشه ساق سلامت به پیش پدر مادر تونه بگردونه. هزار رحمت که همه قدر فکر یتیمای مرا کرده و مثال مرا همه قیاردم کرده. هزار بار شکری پروردگار که فرزندای ما در عید مثال خرسان بدن انشالله که خرسان کرده یاره الله مهربان شما را خرسان مینه. خداوند به همه مراد و مقصد برساند ساق سلامت به وطن بگردانه. آمین. الله خب برادر جانو این همینجا اپدا آبشی انا 22890 سومون های 22890 سومون های انا کسانی که خیر کردین الله همه تا نگهبان باشه و همی یک سومون که خیر که باشی انا خداوند امرا به میلیون بیم برابر کنم. کدامید که لایک موندین دستگیری کردین کدامید که کامنتی خوب کردین کامنتری خوب نویسوندین همه همش کار خیره انشالله
بگم شما یعنی به طرف نبودین سوم نتونستین خیر کرد هیچ نه یک کامنت خوب کردین بگم ویدیو را پهن کردین همیشه می از ثواب همین لایک موندن تا سبب شد که این ویدیو پهن شد من کدام بیا برگم میگم در کانال ابونه نشدین پاتیسات نکردین خواهش میکنم ابونه شین در کانال برادرو ویدیوی نوی ما را تماشا کنین باقی در کجای هستین الله همتون نگهبان باشه کدامی که در وطن خداوند فیض برکتون زیاد کنه کدامی که بیرون وطن در غربیین فرق نداره در کدام دولت مهاجرت دارین الله همتون نگهبان باشه سخت سلامت و پیش پدر مادر زن فرزنداتون بر بگردین باقی در پناه الله باشین برادر جونم